Manu maafin tenat. Bi, pada lang pelok than mergi biru. Kam tam bum dei khasi, ngam ila manusianya. Raju, ngala almet. Ngilam girit paja, pok kali. Bat jem kwa, bangin ngirit pacu syu. Kumta, ngiri ban pikir bahai ki kun kentai. Kam tam hakasong-kasong. Abjar mame. Ngan snap entah, reha badan sedon. Ngakwa ya bro kita kibai khelajaj. Kiba persyang man pendia phora ya kejaj benriu. Jadi mga ngam tremi senan na yang, bad ada feel nang taruh ngan di senan bad yang masam. Ngong kumta ba fide kun kentai Kuno, mado kar kumno be tu bi kashi kumno. Ngan ai pore pi, tang lai singi. Medang, pitip uraju de na India. Tipinong kumno to bi alok ni grup hareng pat. On pen iya ka film nga armet na ukhala jan. Ban pelat la syai ka katway tarik ulaber habiju cinema na du kapor katway be German step. Ya kani ka film la ringdur da storyteller Lyndon uwe na ki YouTuber bapaw nam tam hari kasi haka jinge shim bentalang bat uma tam nep bat kiwe. Nakaliang storyteller Lyndon ubadeiru director bat unong beitingka hakani ka film lani producer ula ong bakani ka film kan ai jing hikai kumno ban pinne pinsa ya ka riti ka dustur jong khasi bola pinchai baka kerteng jong ka film kam dei lani mut ban pinrami kiwe ki jat ban riu shushu ula ong ba marshi tengi ka jingmi bayo nakani ka film onno senyang shaki baduna Jongka storyteller London production nadu bami kesenam arajar akuat ngila persang banok senyang syaki beriu ki basyam jenjar film London lesi ki pasutrat pen TV pen YouTube kelai ihi kemudian naga junior storyteller London kalau persang banok senyang bangin yerap ye ki beriu badu bakani kadai ke project ke pertama jungi hajongkan ni kesenam arajar akuat bangi kuat benang penhe ya kini kumta kani ka film kabangan sna siteng naga jingmi jong kani ka film ngan sam syaki beriu ki basyam jenjar semlala ngam ong bangan sam syaki baduk namar ngan odi baduk Henry syaki basyam jenjar semlala ya kani ngakular hakmat jong pi ki pajba baro ba siteng naga jingmi jong kani film pin sai ihi bangan sam syaki beriu ki basyam jenjar semlala syaki beriu jongi ki basyam jinge namar kat balik ke basyam ngai kendu ki khasi jongi ki syam jenjar semlala hakaduk hakastom haganjar kamtam kum hakani ka puar jong pandemic duna ka belagas ngi duna ka kam ka jam ngai kendu shibun ki bawani kendu inga dari kita ki ege pokot ngadon ka mensim i jet benriu junga kala rung nadu por bangan ang kena Henry ngamla li Henry kat nang mi isi nga persang ban le ke ege ka babatam tinga kentu banga kerpat ye pi baro kiba ya pi baro kiba yo su i bat yo snow ye kani ko bor pa pilwan pet ye kani ka film ngar men na khlajat ka ba pen i hapo bijus nama nadu la shay kasi khatwei beje 8 beje sausteng bat nyo beje mentang ka subject kami wan ni ka dai ban release ka film ka jingmot jong ka ka film ka dai men's are the swords women are the shields ka jingmot kolong ki kenthei ki shilrang kasi kilong ko lam bat ki kenthei kasi kilong ka state kata ka dai ka main theme jong ka film lesin ada pi perkat ka film nga ahmad na klajat baru ka kinong ka film ko ra ya ka jing so yo perdi mari Henry M kata kamlong kam don je de hane ka pen iye ka jing ra jong ka jing ye teli ni para kasi ka jing ye teli shin chisan kumnu bu parau ki tli ya yauman kumnu ki kinyi ki shim ka jing tli nam ta ka ying gasam bat kumnu bangin ri ya kata ka akor ko puram ka riti ka dustur kanang bagajat benriu ko barit pat jungi kan numjar ngai no kani kalong kan nuksa kumtanga kentu bat nga kerpat ya ki perlok borok ki bayo so ya kani jikran junga persang panwan pet ya kani ka film shibun ki message ki pa pinyo na kani ka film kajing tungu junga ya kani ka film kam da tho na kam ta panong bangan business Henry kumnu bangan pasyat ki jumut che perkat happy ki samla ki badang ki dang san bat ki badang ret bat kumju ya ki balahe bakin yo pen pet ya kani film ba pil penrung ya ki jumut che perkat ki kumnu kajing ye bat kajing ye don ka bakam kraw pertai like na kajing ye kadai ka spa ba
bat kumnu bangin iye yalla ka jong ka jat ka hani ong armet kelajat oi kadi ka stories pang kawai ka khna puli ka ba armet no ka henry hanau kelajat ngomot dong tenre kamdon kono ka jing penrem ye no henry ka jat bet ka story ka long kumnu bat penek pensa ya ka jat beriu jadi ha yang ni ka film yang ngiring tang haki lai cakang ngiring hapo southwest kazil hapo shillong berhasil boy Kadang por basimpor di bang pendat. kani ka film mau jing sha kong shoot ikani ngi ka simpor ngi live live bang ring ngi film pada hadu editing ngi kan poi sau na ha jing sang la di menulis ikani ka film na do ku benai March of Nam Arjara pun dari bakalap no kalau down ya ka certificate ngi la bio na do February na ka CBFC na do February ka Nam Arjara pun Jika jumlah ini. ka jinglut jong ni ka film kan poi sha hapo kan riulat ti nama bangi le hi na dong sinong ti tiar la jong ki la jong na dong sinong ti kumta hapo an riulat ngilut di kan film ka jingjong jong film kalong arkenta kacan minit Turi telah pa udairu produsa rangkat je piru kui pai dadane kebenukong hagajing siana kling jungi ila sudut ikremen makkum ko jinjat kene ka partai lambau ni coronavirus marla la simpor kisnem bang na penbiang kene ka film dai nimpoi perkat ba kene khidmat ni yoban peni pajba kene ka film tenak jungi rangkat ke artis rangkat produser nasional penwanduri ka film ni dokumen cikadai bakam dai katkum ga keteng ladang ki perkat ka armet no pelajat singau kembang la don ke jingisun bat ki wei pat ki jaj benreu ndai habangi ringdur pat kam dai bangi bu kata ke jingtel ke jing bisni yo no ndai ka penukong du kedai ba ni kwa ban bara katkum ka jinglong jingwan yu kasi jungi ni kwa ban bat je kariti kudustur ni kwa ban bat ya kendau ko siap bangilong kum ki kasi paka ki kasi tendra ki ba ni seno rim la ke jongka di menang kesalang pat ka bakadu nam kwa ban kinjrong kumbai storyteller ibade ru charma na kena ko la kapat ban kren kot kumta na weria ki kun samla ya ki longrang ba ya ki long kentei ba pila banon pe ki kena ka flame om dei bang isna ban penitenat ya ki nong pe den rei isna ya kena ka flame kna bang in yo ya ki jimot kumno ban penek pansa ya kariti kudustur ya ka jinglong jingban kabalong tenrai bat kabalong kerpang ke jung kasi